If you hang out with unhappy people, you'll always be unhappy. Ukiona mtu pia mtoto kila mara matusi, ujue watu wanaokaa nao ni watu wa matusi. Ni mĩario ya urari mwandiki munene wa kiama kia Wiper Hassan Omar na uria ukidirĩtie atĩ nĩaikirie kiama gĩkĩ moko, akiuga gĩtirĩ na mwerekera na makĩria rungu rwa mutongoria wakio Kalonzo Musyoka. Hassan augĩte ndangĩtũmĩkĩra kiama gĩtarĩ na ũnyiti mbaru, kuona ona mwena wa ikamba-ini nĩgĩtete mwerekera kiuteti. Ana Jubilee ndani ya bedroom. Kuna MPs wa Jubilee ndani ya Kitui, Sheikh. Weza amini hiyo? Ndani ya Kitui Jubilee mpata viti. Wawe computer generator, kwa nini nayo kuwa na computer yako ukagenerate? Usiwezi kuwa pia waibiwa wewe tu kila siku, Sheikh. That's why mimi kama naibiwa wakati huu, it will be the last time. Omar ningĩ no augĩte nĩ ekwerekera igoti-inĩ kũregana gũthurwo kwa gavana wa Mombasa Ari Hassan Joho na kiama kia ODM. I told Raila then, and I'm telling him now, it is not tenable. It is not tenable for us to have serikali ya mtu kutamba. Kuingia mlango wa nyuma na kutoka mlango wa mbele na kutoka na madirishani. So jamaa nsema hivyo katika jukwaa. So we cannot have Joho and Raila leading the various arms of the executive at the same time. So maybe that's why I said I will not be supporting him. I'll be not casting my vote for him. Mĩario ya Hassan Omar yũkĩte rĩrĩa atongoria arĩa makoretwo makinyita Kalonzo mbaru moneire njũng'wa na mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta makiuga nĩmekũmũnyita mbaru gĩthurano-inĩ gĩa gũcokerwo kĩa ũpresident. Matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Wiper David Musila. Atongoria nĩ makomithĩtie Kalonzo na njĩra nene makiuga mĩaka ĩrĩa akoretwo thirikari-inĩ gũtirĩ ũthii wa na mbere mareheire. 2007 tunakumbuka vile alidanganywa, 2013 akadanganywa, na sasa tunajua 2022 pia anadanganywa, na hakuna mahali wameandikana wakasema ya kwamba eti kwa bahati mbaya mheshimiwa Raila akishinda atamwachia Kalonzo. Thama ino ya atongoria aya yũkĩte rĩrĩa itigaire thikũ 35 Akenya mathiĩ gĩthurano-inĩ ona gũtuĩka kambe ya NASA nĩ ironekana ĩkĩamũkwo nĩ ciama ũndũ ũmwe na ateti mega tu. Ngiribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.